Otvaram flomastere. Ja kad sam tu došao, ja sam se preporodila. Jer sam vidio da je tu drugčije nego u domu. U domu, gledajte, dom je institucija, oni su u zatvorenom prostoru. Oni imaju pod nadzorom. Ti moraš nju pitati, teta, mogu ići van? Ona ti veli, možeš ići van, ali dođi u 12 na ručak. Dođem tu 2 koraka, već se moram vratiti. Ovdje ne moraš ništa. Ovdje si slobodna ptica, letiš kad hoćeš. Ideš kad hoćeš, imam osmijeh na licu, sasvim sam drugi čovjek. Izborili smo i to da oni imaju svoju plaću. To je prekrasno. Oni idu po svoju plaću, oni s tim raspolažu, oni sebi kupe što žele, oni kupe poklone, oni se štede za laptop, evo Nera i Goga si štedi za laptop. Dakle, oni stvarno su taj svoj kvalitetu svog života vrlo podigli i naravno da su sretni, znate. Negdje je uvriježeno mišljenje da udruge rade zato da se ljudi rehabilitiraju, odnosno proizvodi su svrha sami sebi, odnosno svrha su toj rehabilitaciji, nešto se proizvede, čovjek je naučio nekakvu novu vještinu, a ako se nešto proda dobro, ako ne, svrha je bila da čovjek vježba, da trenira, da uči neku radnu aktivnost. Mi zapravo ne mislimo da je to tako, mi mislimo da ono što mi radimo može i ima veliki potencijal. Mi apsolutno nemamo problem s tim da kažemo mi imamo izvrsne proizvode, želimo ih dobro prodati, želimo zaraditi na tom svi zajedno i želimo i na taj način doprinijeti kvaliteti života naših korisnika. I mislimo da kako je svima u zajednici važno da funkcioniraju na taj način i našim korisnicima je to izuzetno važno. Živjela sam prije kod bake i kod brata. Nije mi baš bilo dobro kod bake, a sad kad sam došla u inkluziju 10.8.2005. godine, ovdje mi je super, jako sam zadovoljna i tu su me svi naučili i koordinatori i rani asistenti. Znadim i kuhati i znadim sve. Pa sad mi je bolje, idem pa češće po gradu, tako. Moja supruga radi u inkluziji u Grubišnom Polju. I kad je došla negdje tamo u 2. mjesecu doma, rekla je, pobogu dobit ćemo plastenik. Ja sam rekao, nemoj se sekirati ništa. Ja sve ono što znam oko toga, ja ću vam pomoći to napraviti. Jer tad sam bio bez posla, nisam radio, bio sam doma. Tako da sam ja volonterski došao i počeo raditi u Grubišnom Polju, znači volontirao, postavio plastenik kompletno u Grubišnom Polju. Eto, izrodilo se, da kažem, i nešto što je i lijepo i pozitivno i za mene sa druge strane. To je da sam se zaposlio. Jako sam zadovoljna što mogu raditi
Kako bi rekla da sam zadovoljna što jesam u plasteniku i on mi je super utjehu da mogu raditi. Uživam u tome što volim raditi, naučila sam se kuvati i jako mi je tu dobro i jako su moji zadovoljni tu. Ja tu volim raditi. Stalno smo nazočni s njima, pokazujemo, savjetujemo, pomažemo. Znači svaki detalj, sve ono što im treba pomoći, mi smo to da im pomognemo. I na kraju nema veće sreće zadovoljstva nego kad to uspije, a evo imali smo 2 berbe do sada u plastenicima, ovo je što se vidi, ovo je 3. postava plastenika. Nema veće sreće niti moje i korisnika kad je to stvarno sve ok i kad konačno ubiremo plodove našeg rada. Nama je super kad je Nikola ovdje. On nas je sve uputio i sve nas je naučio kak ide i kak se sadi. Naučio nas je dosta i jako je on dobar čovjek i vrijedan. I, R, aha, žiraha. Koletić. Ratko. Dve 13. Ono što smo mi našli, zatekli u Upiju, je bilo zapravo jedno nepregledno bogatstvo vizualnog materijala i ljude koji imaju vještine, znanja i razinu kreativnosti koja može biti na neki način artikulirana i može vratiti im izuzetno puno ili može zauvijek ostati neprepoznata. Ono što smo mi pokušali i bili zapravo vrlo uspješni, zahvaljujući prvenstveno njima i njihovom potencijalu u tome, to je osmisliti nekakve dominantne 2 linije proizvoda, pri čemu je u ovom trenutku najpoznatija, zato što se na njoj najviše radilo, Ratkova stvorenja kolekcija, znači Ratko's Creatures, i možda prepoznatljivija žiraha kao predstavnik Ratkovih stvorenja. Dakle, radi se o Ratku Koletiću koji je autor, umjetnik s autizmom i koji godinama producira niz grafički izvanrednih crteža najrazličitijih stvorenja, životinja i biljaka koje su na radionici pretvorene u niz proizvoda. Ovo je kao gumica za brisanje, ovo je šiljilo. Super je, efektno. Da, naša žirahica. Da. Fenomenalno. Ma evo, vidiš mogućnosti. More mogućnosti, mi smo to samo iz tog razloga u stvari i donijeli. Neki artikli mogu i dalje se nastaviti raditi, dorađivati unutar udruge. Možda je to vrijedno i korisno zbog drugih korisnika, jel? Znači da oni na neki način ovdje jedan dio rade i ručno, odnosno dorađuju ili na taj način. Znači tu je sve sad stvar našeg razgovora da mi odredimo pojedine artikle, da kažemo ovo ćemo raditi na ovaj način, ovo ćemo raditi na ovaj način, ovo ćemo dorađivati unutar udruge. Znači mi poštujemo prije svega vaše želje i ako vam se cijeli projekt sviđa, ako dogovorimo još dapače da možda neko u okviru društva dizajnera razradi još neki novi motiv, a nešto što mi možemo realizirati, to je sjajno, zapravo da što više nas uključeno u to, jer onda dolazimo do kvalitetnije priče i do boljeg proizvoda, danas sutra ćemo isprofilirati nešto što je zaista kvalitetno. Jel? Ja bi u svakom slučaju ostavila Ratka tu negdje, apsolutno upoznatim sa cijelom pričom i ako ništa drugo, senzirala bi njegove reakcije na priču. Ono što mi nudimo je zapravo jedna mreža distribucije. Jer mi imamo 80 i nešto dućana, znači možemo napraviti jedan mali korner unutar tih dućana koji će biti isključivo za žirahu, znači da se dizajnira određeni prostor koji će imati samo te proizvode, da se sa dizajnerskim društvom mi se eventualno željama vašim dogovaramo o nekakvim zgodnim artiklima, mi možemo pružiti tu znanja u smislu koji artikli se traže, koji su artikli frekventni, jer to je ono što je bitno u smislu prodaje, u smislu
nečega što mora biti zapravo i komercijalno i dopadljivo da bi uspjela. Jel? Znači, mi ovisimo o tome da nešto prodamo, na taj način ćemo više uprihoditi za udrugu. Jel? Ali na način da to bude zasnova kao zapravo jedan poslovni projekt. Jer Ratko je ovdje niko drugi nego bilo ko od naših dizajnera s kojima mi surađujemo, zapravo i plaćamo na neki način tantijeme. Ja sam čuo i u 4. mjesecu kad su plastenici početi izgrađivati se, kad sam još bio volonter, tako komentare, da kažem, sa strana, to neće ići, to se neće moći, to je ovako, ma ne, kako će oni to i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ovih proteklih nekoliko mjeseci, sve to što su ljudi, da kažem, i govorili sa strane, apsolutno smo demantirali. I dokazali smo da mi to možemo. Mi smo za ovu godinu do sada, znači u 2 berbe, što u unutarnjem, što na vanjskom prostoru, ubrali smo oko 6.500 kilograma povrća. Koliko to nekome izgleda malo, pa baš i nije to malo. Evo ga. Gotovo. Meni je tu lijepo i svi su mi tu dobri, volim puno, tu imam puno prijatelja i prijateljica i meni je tu lijepo sad. Idem svako jutro u 8:30 sa Slavicom, ujutro doručkujem kući i jeo sam jutro Eurokrem kući za doručak, da kruha sam namazao Eurokrem i pio sam kući čaja ujutro i onda ja i Slavica idemo polako tu u radioni. Svako jutro, sad je meni tu lijepo u radioni. Oko 8:30 i 2:30 idemo kući na ručak ja i Slavica. Oni su prvi puta uključeni tamo gdje oni žele, gdje oni vole, gdje se oni osjećaju korisno, gdje se oni osjećaju vrijedno, gdje oni mijenjaju svoju lošu, najčešće svoju lošu sliku o sebi kao ono, ti nisi za ništa, ti ne možeš, nažalost, ti ne možeš ništa, ti nisi za ništa. Zapravo im se ništa ne ponudi da pokušaju raditi, a mogu beskrajno puno. To me je gospođa Dolores naučila, ja sam puno zahvalan i neka bude sa srećom da Dolores dugo doživi do svoje penzije, da mi ćemo je posjećivati. I mi je jako volim, ja pogotovo volim kad ti pjevam Moja zlatna Dolores, to je ljubav i pjevam zato što je jako volim, ona je meni draga ko cvijet, ko ljubičica i ko šafran. Ona, ja gled strubo hvata, oja haj, zimi sad je kraj. Mala ptica seva, veselo napjeva, piroli, piroli, proljeće je tu. O Bog, gdje je tu jedna? 2, 3, 4, gdje je tamo? Dijana! Ovo je sasvim nešto drugo, jer ja sam radio u velikim firmama i to je nešto što je apsolutno neusporedivo. Vi u velikim organizacijama stalno ste u nekakvom stresu od nekakvih rokova, od nekakvih pritisaka. Ovdje je nešto drugo. Ovdje mi prvo radimo za nas. Znači, proizvodnja je za potrebe zajednica. I to nije stresno. Mi ne želimo raditi nešto što je stresno. Dapače, mi radimo nešto što treba biti zadovoljstvo i ljudima. Znači, da se one osjećaju ugodno kad dođu na polje, kad se radi tu i da kažu da im je ljepše biti ovdje na polju, jel? Nego u nekakvoj prostoriji zatvoreno. Da li je to radni centar ili nekakva soba ili dnevni boravak ili bilo šta drugo. Jel? Znači, da se ugodno osjećaju tu. Tu je poanta priče. Prvo, da im je ugodno. Drugo, da se proizvede. Sve to što proizvedemo ne moramo kupiti. Za klince, kako ti se čini? Dobro. Jel da zgodno? Da. I onda si lijepo mogu tu mjeriti. Da. Vidiš, centimetre imaju i onda usput imaju žirahicu pa im je zanimljivije. Da. Jel da je dobra ideja?
Sviđa ti se? Sviđa. Imamo i šiljilo, i gumicu, i olovku, i sve. Da. I onda uz to još ide i ovaj pločić. Da. Tako da si baš mogu sve za školu kupiti sa žirahicom. Ja mislim da je to sjajno. Je sjajno. Nama su klijenti turisti, to je bitno za reći. Znači nose neku uspomenu sa putovanja. Da li će to biti za bebu, dječji bodi, dječja majica, da li će biti odrasla majica, ženska majica i tako dalje. Da li će to biti sitnica, znači nekakva školska olovčica, blokić. To su sve stvari koje mi imamo u razredi, ali mogu se primijeniti pa i sami dizajn na puno više artikala nego je ovdje prikazano. Znači, da li će to biti kolekcija pa će biti, evo, kozmetička torbica, mali ručnik i sapunčić, ili će to biti školska kolekcija pa će biti čaša za olovke, male olovčice, gumice, blok. To je sad razrada, ima toga jako, jako puno i žirafa je zbog toga fantastična jer je stvarno primjenjiva, jer je stvarno ljupka i nevjerojatno atraktivna. Ja se moram udati negdje na selu da mogu krave raniti, koja ne znam dojiti krave. Čula se Kana, moram se udati... Negdje na selo? Da. Kod mene u selu? Bogati, tam su svakakvi glupi, neću. Ja ću pametnog muškarca, pametnog, neću kako god bilo. Ja ću da ga nađem. Pa ima i svudi po selima i po gradu. Jel da? Da nađem nekakvoga. Šta? Kako je sudala nažila? Ona je mlada, ja sam malo prestarija. A da, jesi. Ja se dobro družiš. A kad se našminka ne više onda, kako sam lijepa. Sedam i pol tisuća biljaka krastavaca ima. Eto, na tom komadiću malo moje. Volim ići u tu radionicu zato što volim raditi, jer ne mogu da samo budem doma, a da ništa ne radim. I jučer sam se čula s mamom. Mama me je bila zva, a ja sam bila u revnom centru. Onda sam rekla, mama, ja ti tamo šivam. I onda je jako tako rekla sam kad odu da ću je pokazati di radim. Tako je, pozvat ćeš mamu da mama vidi šta ti radiš. Je, tako i treba. Da. Tako treba. Imamo morske motive, evo vidite tu su ribice, vrećice za poklon. Naravno svako će sebe naći i prepoznati u tome, a inače su rađeni, kako vidite, ručno, farbani sa organskim bojama, na materijalu koji je isto tako prirodni materijal žutica. Dakle, sve su prirodne boje, prirodni konac, prirodni materijal. Mi smo od samog početka, od kada su ti proizvodi nastali, bili sigurni da će se oni sviđati ljudima, lijepi su, uporabni su, kvalitetni su. Međutim, trebalo je neko vrijeme da nađemo te kanale, da nađemo put kako te proizvode ponuditi ljudima, kako doći do ljudi. I evo, sad se nekako spojilo jedno s drugim i moram reći da smo izuzetno zadovoljni i da sad već imamo proizvode za koje znamo da su jako traženi, pa onda i proizvodnja takvih stvari povećana, da ljudi u našem radnom centru znaju koji su proizvodi koji se jako traže i koji onda i oni sami više rade, da svi skupa se veselimo toj novoj promjeni situacije i prodaje i da naravno imamo planove i za dalje. Naši proizvodi se prodaju i preko web stranice koja nije naša, nego Take Me Home stranica. Još u nekakvim suvenirnicama, suvenir shopovima u muzejima i tako da
mogu reći da evo, mi sad moramo razmišljati o tom kako zapravo proizvesti više proizvoda. To je jedan proces koji mi vidimo da će trajati više godina. A onda ćemo mi zajedno sa Žuvom i sa našim dizajn studijom i eventualno sa društvenim dizajnom razvijati nove produkte, nove proizvode, ali sa istom aplikacijom. Ili danas sutra nekom drugom aplikacijom koju će napraviti neko od korisnika, da li će to biti Ratko ili će biti neko drugi. Znači, mi smo otvoreni na taj način za suradnju i dalje. Prema tome, to je posao koji mi ne vidimo kao jednokratan posao, jednu poslovnu avanturu, nego nešto što će trajati godinama, nešto što je, u tome je cijeli smisao. Jel? Znači da je to nešto što će biti dovoljno komercijalno što mi možemo godinama, dakle, onda kasnije razrađivati i raditi na tome. Vi mogli firunge raditi, kako na Orlosu? Zavjese. Pa ti već imaš ideju za cijeli stan. Sad imamo lampe, zavjese i tapete. Ja mislim da je to odlično. Imamo opremu za stan. Sjajno si se sjetio. Vidiš kak je ovo gusto? Vidiš? To ide. Ne gušće malo. Evo ovako, evo gušće. Tako. Još malo. Sam nekih bude. Ekipa je stvarno divna. Najblaže rečeno. Zaista divna i mogu reći da mi je i čast i zadovoljstvo raditi i surađivati sa tom ekipom. I ovdje u Bjelovaru, a jednako tako i u Grubišnom polju. Kastaci, salata, još puno ima. Paprike, svega. Radimo polako. Koliko mogu. Volim raditi. A šta, nije mi dosadno. Nije mi dosadno. Sam u kući kao baba. Zadovoljni smo, mislim, ovoga. Ono što moraš, ono što se posadi, to je zdravije i ljekovitije. Nekad se kupi na placu, na primjer u trgovinama, zelje, grah, paprika, paradajz, luk. To je sve zdravlje od zemlje. Žirafa je crne boje i bijele.